ke bobaba siraga kulesi isikhathi simnandi isikhathi seminyanya njengokuhlukahlukana kwayo abantu bayabuza njengento eziningi kufanele ukuthi ke zenzeke thumela yakho i-email mlaleli Ikwekwezi FM kusikhosana@sabc.co.za isikosana@sabc.co.za kulapho kuza kuphenduleka khona kamnandi lokhana ke nawenza umbuzo wakho ube mfitshane wenza izinto zibe lula ke kithi ukuthi ke sikhona ukuthi ke sufike sewuzwakale njenge msinyazana kibo baba lapha ke umbuzo wakho kanti ke nokho ke sisuka sibekwa bobaba ke ngifumene email yethu ethunyelwe ngomlaleli Ikwekwezi FM watsho kamnandi ke wathi ke lotshani bobaba nokho ke ngiba ukuthi nangiraga nendaba mingakhe ngingazitsho ibizo lambona ke ngingibani uthi ke kuliqiniswe lingangani ngoba nakufanele silobole umntazana owabhubha hlezi fat and set nesokana na kuthi ke wabhubhela khonapho kapho lesokane lobe bambulunga kanti ke uthi ngalesi sikhathi ke kuvela indaba zokuthi bezimini kuthi ke kuzakufanele ukuthi alotsholwe nakanjengobana nje kanti ke kuthiwa ke nesokane lonalo ke selalala senzani ke bobabana kunje Nolenga isikhetho asivuma ukulobola umntazana wahlezi fat and set kulotshola umfazi owendrako zanga qedelelwe kwaye ndriskiyani lo inrombi sanathi nihlezi norizekho naphi pheka amachachachana nibuyangalilenge eBelfast norizakho napha ugcina umntazana agulagulana imlalisekwe napha nakagula ukuthi niyambeka nathoma nithi bemuka mshesha awu isikhethu nabathi shlobola umntazana busele kwalalwa vazi into bazwisisi kuhle batho umfazi waba nemthimba abathi inrombi loyo beyinrombi ofuka angahlali lapho soweza kwevekele yoka Christmas nange adli into ezingadliwa kwabhubha bathi awu isikhethu asivumi lapho umfazi lo umuntu olotshola kumfazi owendwa zangaphela mina ngiqeda ngokuthi abalo mntazana yesenenze mara isikhethu asikhulumi litho lapho ngofateni sethu umntazana bona uyalotshola qedile